Hello, TUNI KUKI News in Vezose na Bonzavin Lim ni Vin TUNI that 12 April 2026 Sunday ni AHIN TUNIN zong gamsung thuso za chom ho lim na hin nei kit no hitin mi pin I het thim thei na di Vin hilchet na ho zong aban bana I hin nei kit deu ma bana KUKI CHATE hin kho iti pan la ding ham ma kho ho hi iti pan ila di ham ti ho zong hi het thei ni di Vin hin sei hoitin TUNI a zong chu Mongkot Chepu a zong hi Mongkot Chepu khomi hon ho in ki khop pela hita chu candle lighting ho zong anane ve ti zong hi mo a hi in hi chi hi BSF Constable Mithun Mandal ama hi Mongkot Chepu khoveng bit dinga khomi ho to duty anapo khom dan a hi in hi chi ama tangkhul ho thal changa anathi na chunga TUNI a hi lunghem pi vetsa na chu candle ho anakidop mo Vin hita chu ama gel do na in candle lighting ho na bol luvi ti hi mu a hi hichiwa hi ga vekil law hen tu a Mithun Mandal kitipa hi BSF pa hi ama hi a duty po na muna hi langwa tin ho het de hin in chung huna tin ho hi chi tin ho hu ni a hin kaplet zawa hi ama akha hi chiwa chu a duty po na ko na hilha thidan a hi in hi chi a thi na mun chana chu hi chi to bang candle visual ho hi anakiman pi a hi ti ho zong hi mu a hi in hi chewa lim hong ki ka pale a thu a hin ji dan pau hi ivat na hi le chun ama to hin duty anapo khom hlona a hi wa nga mei chang hin ei mi lang zo nga talowa hi chi BSF pa lang zo a hi ana chu kha a BSF pa hi ana molim a hi in hi ta chu igam sunga imi isa to khom khat thal changin a hin kha a thi zong hi tu a hi tangkhul ho hin newspaper za chom a hi KUKI te thal changa thi a hi KUKI thing noi hon a tha a hi ti ho chan ge zong hi ngam pela press statement ho a bol thewa press release ho a bol wa ngam pela a sei ho bang hi ivet na hi le Christine thu sei dinga bang chu gin chat talo a hin tu le tu a hi I chen khom piu mei te ho hi hen milong ho hi zong le KUKI CHATE chunga a eng sit naw le KUKI CHATE su min sit na dinga pan ala pau hi KUKI CHATEN zong de PHAT a hi ta poi iza kai hi direct ta bol thu ngai a hi tai ti ho zong hi het thei ne divai ga phon a hi in chewa zong hi ga velo chon Mongkot Chepu village authority hon zong le kha a hin so Vin aban le KUKI CSO working committee ukhur hon zong hita chu BSF Constable Mithun Mandal kitha na chunga hi lunghem pi vetsa na a TUNI a punga minute som ni a pana punga minute som nga sung chu hita chu ama thi na chung changa lunghem pi vetsa na minute khat silent ta ti chu thip chana dinga pa ko ma pan pi na thum pi a ngaban le ama hita anamolim na chunga hi candle visual ho hi punga minute som ni apana punga minute som nga sungjong hi nei pi a hi ti ho zong hi Mongkot Chepu village authority a kona zong lekha mu a hi in chule KUKI CSO working committee khura kona zong lekha mu a hi in ama hon chong hoi ta hi chiwa hi masa a press statement a hin bol na wa zong chu ana seyo a hi tain hichi Mithun Mandal kitipa BSF Constable pa hi tangkhul hon Mongkot Chepu attack a hin bol na wa akap kha wa hi ti a thing sela a hin se wa hi in hichi hi center force adang hon zong hoi ta hiat noi a hin la tangkhul kiloi khom na za chom ho hin TUNI a hi seiding a het lo manwa KUKI CHATE ho zong ngo na a hin bol luvi ti hi mu a hi news pa be pin zong hita chu hol chil lawa thu aso je wa hi
tu a hi ama ho hin mel het lo naga le KUKI ki kap to na thi a hi ti a hi aseo a hi in ama ho mei chang chat na thi a hi ti pa bang hi ki chin chat na chu international news ho a chu ki ji pon ni zong le ho press statement a chu phate ta ki ji a tu ni a jong candle vigil ho jong ki nei pi a ama na athi na chunga gel do na dinga jong hi candle anaki doma tu ni a jong chu Mongkot Chepu khomi hon jong phate ta in hla na ana bol luvi ti ho jong chu mo ai kin na hi aban le KUKI CSO hon tu a hi ukhur langa KUKI CSO kiloi khom hon National Highway 202 hi block ball ta ding hi chi hi blockade ball ta ding a hi ti a hi thupon a hin ball luvin hi chiwa blockade aki ball lo na pen hi ama hon a seidan dung zui wa hi KUKI CHATEN lamhla na ha satan infal tu ukhur hi chi National Highway 202 hi akimang thei ta pon akimat theilo ze a hi tangkhul hon aphat chenga KUKI area ho a target a ball luvin aphat chenga thal a hin kap je in KUKI chate ni le cha ke hol na ha satan hizi chun center hi nga hi thum na anaki nei jingin hi chiwa hi free ta safe ta lamhla theina dinga pannila pi win ti a hi anaki thumin aban le pungka somsagi le ni sungjong hi phat anakite pi in ahin la hi chi pungka somsagi le ni sung anakite pi hi tu a hi akichai tan I macha government a kona na sa mota a ei ki koina ho a hi lo le I macha a ei gel pi lo na ho hi tu ni a pana hi shutdown ki panding a hi tai ichi National Highway 202 hi April 12 2026 ti chu tu ni a pana hi shutdown ke bolding ichi hi economic blockade ti ho chu HITA loading in total shutdown ke bolding lampi hi phateta ki kha ding a hi tai ti a hi thupon a hin bolvi ti ho chong hi mo a hi in hi chi to banga hi masanga pan anala lew han phading a hin lai ho hi ina lunglet ji oti ding ham a hi lo le ina gel khiel ji oti ding ham lam ho hi I ta banga ilam hla na ho hi gen thei ha sat na jong le HITA cho ho banga hi mi ige lovin in al haji wa hi le tangkhul ho in chance la na a hi nei wa KUKI chate target a bol jingje wa hi tu a hi ukhur gam kai sunga KUKI CSO kiloi khom hon National Highway 202 hi phat tip loading in shutdown a bol lovin government a kona thum na kinei pa hi ihin pi toka win shutdown ke bolding a hi tai ti hi thupon a hin bolvi ti jong chu mo a hi kin na hi aban kin a hi naga council ho hin United Naga Council UNC in tu a hi naga journalist se jong hi ko khom na anaboli ti hi mo hin hi chiwa ama hon asei deu pa hi asei na ho ki mo hi jong le alung tu pau chu ki heta cho injawa jong ka ga sei jap tan iza kai hi aphat chenga media ho mangcha a KUKI chate su min se theina ding le KUKI chate mo chan sa theina dinga hi panla khom ding dan ho hi to gon anei got no hile kilom a hi in hizi chun kanamite ho I hon jong phateta pan ilawa media lang hi han social media lang hi han hi chilang ho a jong hi ki veng ta thu I sei dio hi ihung ki ti movin masanga ho gam sunga jong hi media ho lam kai ho ti ta lawa jong hi media ho jong hi phateta ki het to a I bol I sei do hi chiwa thilhung ho jong hi kilung to ta a hi lo le I sei hi ki to ta sei ding ti hi media team anaki semen a hin la inam sungu ki eng sit na a hi lawa hi le khat la khat ki vet dana asan wal ji chun anachil ha zom thei ta po in hi zong le tu ni a
email ma ho ti lewhan I chen khom piu tangkhul ho hin I to banga pan a hin la got nova media langa hi I to banga expose ai bol got ham ti wang sei thei a hi pon hi zong le hi chewa UNC in Kona anei journalist ho se kona anei pa hi ivet na hi le chun ipiham khatwang hi to gon anei go no hin ti chu neu cha het thim na diwa iga phon a hi in mei te gam sungjong hi tu le tu a jong hi chapang ni ki tha na chunga hi tang lowa ki phin na hi jinga aninga hi target ki na hita chu apha chengai ki phin na curfew ki chai zowa jong hi hita chu ki phin na hi nei jingo a hi in police ho le mi pi ho ki no to a tear gas ki kap khumova hita chu center force ho to ki no to na ho jong hi dim se na tu le tu a jong hi ki no to jingo a hi in hi chi chung chu na chu kokomi hon jong pan ala wa tu a hi mi pi na sata ti luwa hi chi chapang ni ki tha na chunga hi action phateta a ki la a thutan a khat a lo lai si a hi I macha kokomi in nga na ding ki sei lo ding a hi chawai pan kila jing ding a hi tia jong hi to gon na sata nei jing in mi pi ho hi atil kho jing in hi ta chu lam zo na ho jong he aninga hi ani jing veti ho jong hi mo a hi jing in hi chi chapang ni ki tha na chunga BSF kem ho CRPF kem ho aga bulu na chunga wa jong hi ivet na hi le meite ho hi tam ta hin bosta athil ki koi ho a hi lawai le em coat ho ti chu bulletproof jacket ho a hi in a hi lo le sepei to ka a hi in sepei sangkhol a hi in hi ho hi a hin ki gu wa hung jam ki dan wa hin a video ho a hung viral in hi che ba jong hi ga velo chun sepei ho keng chot ho po a hin ki choi do wa CRPF ho boot ho a hin ki choi do wa bag ho a hin ki dop do wa hi ta chu avan ho hi a hin gu na ho jong hi social media tu le tu a jong hi thang jing a hin a khian khat wang in sleeper na san jong a hin ki gu do a hin lai ni chi em code ho jong hi a ki gu do hi ta chu a choi do ho zo se hi video ama ho ma man capture an ki bol a hin chi video ho hi mi dang in aka ma hi pun ama ho ma man aka mo hi chi video a kona chu post ki bola screenshot ki bola ipp a hin ki choi do ham ipp a gu ham ti chu hi chawai approve hong do a hin tu le tu a jong hi NIA in hi chi case chung chang hi chi boina chung changa case hi phateta a khol chil na anei a hi za chu hi chi ho ta bang jong hi hong do jing a hi in hi zi a hi e ho kuki chate hi nga jong avela anaki seijing chu media hi tu la hi media khang ai ta in social media hi han hi chi digital khang ai ta in digital khang ai to dung zuya chu a hi thei le video photo ki kap ti ho hi ha bol po te hi chu ho hi ei ho le ei ho ki pal na a jong hung pang thei a hi tia anaki seijing chu hi chu ho hi a hi in tu ni a jong mei te ho hin ki hat sa ta a CRPF game a ki bulu in a ki hal hatai ti a hi vet sa na dinga video anaka mobile tunia thilgu ho zo si hi hung leng do kha a hi ti zong hi het thim na dewa chu neu cha kain vet sa hi in ban le mei te gam sung boina a internet shutdown ki bol ho jong hi April 14 chan ge ya dinga jong hi extend ana bol ki noviti a hi in ama sa chu ni thuma dinga anakha wa hi ni chi ni thuma ko na chu nini anaki hab be a nini chu tunia a chaina hi kit a hi ta in tunia jong chu agam sunga boina ho hi a chi ha jinga mi pi ho ki phin na hi aniem di lo za chu nini a dinga hi anasu saw be kit nova April 14 chan ge ya hi chil hading a hi ti a jong hi thupon mo ai ki ni ti jong hi mo ai in chole curfew wang hi neu khat aphat asu saw ta win jingka langpunga apana ni hla langpunga chan ge hi ki hong ding ni hla langpunga apana jingka langpunga chan ge hi hita chu curfew ding a hi ti chu thulhut mo a hi in hi chi hi district nga ho sunga
curfew ho hi chi hla zom jing na lai ding a hi ti chu het theina divai ga phon wa hi in chule kokomi hon press release a hin bol na wa TUNI a press release a hin bol na wa jong he savin hi chi chapang ni kithana chung changa hi government in THUTAH vai a hop lova THUDIH ta thu atan to ka mi pi ki phinna kinga loading a hin lamzot na ho jong hi kinga di loading a hi ti a phateta ai chewa hi thu so a hin boluvin hi chi hi het thei deu khat chu tu le tu a hi Manipur government in hi chi case hi ala a hi pon NIA khutna anapi do a hi ta in Manipur government in hi ji chun NIA hin ETM khana KUKI CHATE ngo lova hi chi thil so ho hi mei te te a hi ti han lang a thu hin khol do zong le ama wain pan la theina dinga to gon anei wa hi in hi chi ma banga chu e ho KUKI CHATEN iga he thei ki deu khat chu a hi le e ho hin memorandum ipi o hi han a hi lo le ki phin na khat ine yo hi zong le ki chi zom pi lo ai ama ho wang hi ivet na hi le chun alang khana izil do thei deu khat chu TUNI a hi chi case hi nasata asai wa hi chi case hi akichai to ka phateta thu kitan to ka kiphin na kinga loading hi ti a hi pressure abol vaile tu a hi sia NIA hi hen a hi lo le hi chiwa investigation a pangho zo se nasata pan alawa agang theilam pe na chai theina dinga jong hi government leader ho jong hi nasata pressure abol wa hi chitto banga hi e hon jong TUNI a ithil thum pau hi kamu to ka win kanga lo de wa hi ki phin na jong kinga pontin hi chiwa boina ki sem ho jong kinga ponte ti han ki pangle TUNI a hi ithil thu mo jong imuta mai thewa hin a hin le ho chu memorandum ipi lut po wa hi le a ki sei ta chu a ki pe lut ta chu ti to banga hi ingan sevin hita chu imacha anung I thop lo wa pressure I bol lo je wa hi TUNI chan kya gen thei I to jingwa hi in maban ting jong le KUKI CHATEN ETM khana pan in la tha ki no wa ki phin na in nei tha ki dengole inga imu to ka wa ngalowa pangdingin kana mite ho kain chil ki kain team ki ne hi chi chan chu TUNI a BSF Constable Mithun Mandal kithana chunga Mongkot Chepu khomi hon candle lighting anabol luvin amazong igam inam hu na a hi lawa hi le Mongkot Chepu hu na dinga duty po a thi a hi ji chun ama thi na chunga jong gel do na ti a candle ho anawa win candle hal na ho jong anane vi ti chu he theine diwa in phon the wi chan chu hin tin TUNI KUKI news sin ve a hin ngai lo zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha ven pathin in phat thei na bo jing taw han